Ebusia ha aya attention TV so me ma kwa ba e de e ba social media trends se me koso e wo Ghana memo ha say ana me be so mo e wa attention TV so ebusia na make wa kire se wa join e de a attention TV subscribe like comment na sanso e share e hopia mu so e Facebook and so attention TV Facebook like follow like comment and also share and then asama be ka yensa and say that e so we ya video bi e trend e wo social media so a e fa brand bia na kire se work na adwen e dia kire Queen h0cking wo kire ma kire Queen h0cking e ka me akoye se nipa ye na ye dwen se ne ma ne papa na enye wowa the more revelations e de aba e fa Queen h0cking bra wonyin se ne ma twins mema no a te se wo sande omo edwane efi Germany esanso e bepie mu e wo Ghana memo ahano mu se owie no osanso throw more light on the gopepo fi se wo Ghana memo ha se ne be kai se Queen h0cking e bo dua bi edifa chema wuntumi any lawyer Morris ampa ho a ekowi ase no kopie mu e wo no gokpepo a na obia enim na na okoye ho na we abrante na bekasa bebre e de afa enwuma yi ho anase Queen h0cking ho abusia ansa na ebekotie abrante abamamenka o se Queen University Foundation anase masna me de jumedi ebe somo e wa attention TV so de be yakase donations are never too late interfere no e was 0548302985 yenko ti abante no embassy abosom na kasa penifo so akasa dogbi zakatiza ena obesra me dogbi me see you so mama akonya se me so me mbra bonten na menka ana se men kire nsem nkire Ghana de hye biara otia me bia ye me hia on nsema ne so be den obe share message we amana ko echi ama Ghana fo aye den ati ase e hunu bi pentina abo aserewa wajene ba na oyineni ma men ko ni straight bi edune de ni kwase didi agrokra because se na nsu atono e se ampa na nanom asom ye duabona if you trust nigga a boy no na nanom asom na nogokpo no so na okoye no na nanom agi o maso na semini na nogokpo honomo no ma mencheche o manfo mu nsem kakra ye kan nogokpo a nogokpo nye me fa ne se bibi edi eduru ana se bibi a utimi kwasai obi ana se utimi kwaji eduru edi nyeska na bibi sa da bi mementi ase ne se ye kan nogokpo a a spiritual court se obi ene wo enya asema odwen se wa wo nim se asema wo ka no wo de ye but enipa no mpese obeti ase na se wo hwe na se bro wonti ase so a na wa ye den wako sa ti bi enim ana se wako sa nogokpo honom no ana se o min kan se nogokpo no wako honom na wako ye je o pese o ye ana se wako na nanu menim na ode wasema ko ye da akodane o enche bia na videos pie concerning ya sister back if you trust nigga but me my friend ma Valentina because yenimu ani yenimu yemu bia yenimu de yenimu ani yenimu din so ya wase e different to me from ma Valentina baby a obi a me chiachia me gina ha no na nyam bone nogokpo hono mo na o koye no bosom kese no ene wabesra me e wonu wase Coco Beach na me wo me ameti ase de obetimi afra me kona ba ko pe kona bia ni bebia twa me ho na ko bebia on hia kona bia biem ba me fi ase oni ma bedin kita ho na kase ya meken me ntwantro ene Wednesday we mo amonu ano mudi madanse nsu start se mote sound no tanda jijimu ya ye we ni ya wa so de yenim de na no mo kire na menko ni street ade anana ba me nchen apese me yema na ne se o senti wo ma Valentina o de asem kese bia bedan no na asem no ko mu no so asem ne mu yedru pa na akonfo kese bia ni hono ma
obedi asema yeden ebutu no openo no kurenti e no ba me nchen because wakokokua mu ehu se no me kona aka anase kona ba kwa meti asema ba Ghana fo ekeka concerning wo mba mie no ntafo no ene he ne yekona eba ni nyina me kona meti he meso me metima aka bibia afa no anase me kasa na meka no ebe ma Ghana fo ayeden ati ase yi ma Valentina Obeka is around 2005 time I free South Africa by Bobetna mommy be a friend Mama Lynch and Coco Beach. When a wumba, you Satam na me mammy, and I say, me make it to me mammy we are chebon on it, me on no shame me. Tinam no Coco Beach here. Now our guest house, Mama Lee Beach Resort Company Limited. Coco Beach has say, Odomba, you know, Tafu. Obetna and chain, na Satam na feel with South Africa aba. Pufro. Oba no me ana na me hwem kolano. Me ana me jeje o mani sebia muko kroma ana so ne me ma me pie kwa abonten a ana so uni around a me ana na me ye bibia. Me ma me ketwa eye Esther Frempong a manfo nim no mama ndi. Ono na o introduce wo Emma Allen or Dolphin Spot. I was Shining Beach, I Coco Beach in Wahasi. Ono introduce you at the man. And Sana, you no free fear, say, was a sour name of free fear on the street. And I would call Allen Honum. But my men Sambra me chip you. Time I'll buy no. Me my men would dink down. Ubusa concerning Colana or the mobile and Uncle with Valentina, with your free. And I said, Colawi, no papa. Now, Valentina, what they told me, my meaning, and I make it to him say, One Bronibi, and I was Uncle Amy anyway, James and John. I was South Africa, but Bibinti and I didn't call an idea, Abba. And Obusa said, Nadiaba didn't. Emma, who be one, is see. Mema make it to us say. Bronina one we see in Colano, South Africa. Na Bruni Bema or ye gay. Na Bruni Bema no ye gay. Ah, ye akokra. But unyanko binya ba opeba. Boni kwan obefa so beden obinya ba no. Nti one wo eko agreement. Ana say munya nkita hudi. Ono de opeba. Kwan obefa so benya ba no eno na ope nti uti ase ma no se obewo sa aba na ma no ma wo charge no e mo no so agree nti ye de ne spam egu kosue ni mu e ma wotimi enyinsen ye but later na obenyinsen no a obehu se ntafo na ma wadwen mu ye wunyan kakra broni ne hwe obibia wa ma wempie wa we no mu nsem Oshifie sa bibia opibia de ma okopem tama owo ba no na owo ba ni wie na o contract na eden ewu ntu ye wadwen se o de wa wo be wie wo de ne mba be ma no weja no akọ na o de tu enim se na oye den hwe nkola no ifi se e wo so mo no mfusuo nkola nketen e ma wanka sample de picture no krampa eden a che Ghana fo tatam na mo ye nketen no nti o de tu enim se abeda no be hwe nkola wie Emma what you see. Say no, with your contract the way the way nti se be ya ontua wo no funsuo na de be man kola no. Kopem time man kola benya baby at 3 years and I say 4 years utimi sure mo be sure ma to be at 3 years and I say up to 3 years. Na for the way jana man. Ma bro ne te ase mo say tua wo say ska no. E no funsuo na de be ma wankasa. Enkola na na wo claim say wo mba no. Wo je ho sika. Because onti ase ne say on pesa no for bed e beti egu fom. Nti e wo so tua wo ka ma bro ne tua wo e ma wona nkola we wo ho no ma wona wo hwe nkola ne san ba wo hwe nkola ne mu wankasa na wo bi a osu ko ja nkola ne ma na wo timi korro ne wankasa wo ne ma nti ja nkola ne ma ma me na ewu ma na akosra no ye diskane brewa oji usika ne free bro ne ho na wo de ma me na so de ne percentage akoye den akoma no ba
One nkola ne tena for first year, second year no. Afide u benya odo bi man nkola no. E ma afide e ka wonko anka nkola ne be ye odi, but papa no so de o gay. Wa also nim say gay for so de omo ne mba any we say bia nti ube fa adwen say ne e be ne sa de o de nkola ne be dwane. Nti oto obo ase. Papa no etu kwan so okotrek aba. Na osesa nkola ne niema ene wankasa wo niema. Ofa plane from South Africa straight and I'll be PM of Ghana. Baba no esan say we tu kwan a wakwa wa benti we ni so nyina ya we say enti na oba ne nchen a obeso ye wo ne nchen no me ma me wase wakwa say we no ye na dan for dada oni mu fitikumase fitikumase dada enti akoba ne sa no no ndi ogire wo na ono ye den ono tena ye enti enene mu ana wo Allen hodom Allen production we say nyina na wudi ho akoten ba o kan bibi say na wo na produce kwata but wo de enfa no nto nchen later no ye be ka ho asem ma men ka asem bi nkyerɛ wo say bia be ka asem eboa time a wo Allen honum na me ma me ba honum na me ma me any Allen e wo contract adinti e ma wo copy Allen honum na Allen no e wo beach resort. But sometimes lutiminya abrofo bi ma mo pe bibi ada ntimi ma me ha se akoye se guest house mini guest house no na onya clients na say o mo pe bibi ada na wa refer o ma ba ha se ntimi ene no wo sa contract no na ono so nya ne percentage na yeso nya ne percentage say na ne ye no nti na me no so na wade wo ko ho no man sa na ko hia ale okay ma me twe wa adwen sam break bi kwan a James and John if free Accra has say copy Kumasi around my friend say 2005 so my dream back 2005 meti he na mepe akonya akọ TV3 mentor in fact me call mentor 2 anyeye na me imagine say me call mentor 3 inti mentor 3 na me decide say no member Accra because mentor 2 na me call Accra anyeye inti mentor theory de me imagine say me de me kokumase inti around 2005 say me mboa de a 2005 na me pese me call audition no e wo mentor 3 audition e okumase inti me ka chere mesewa no na mesewa so si we is a good idea inti mesewa e boaboa ne ho ano say o de me be obema me akonya na say me nko mentor no inti beach ni mu ne yehia ye ye did nkomo na also ye ba adwense no for the time I buy no on fa nkola ne nkoche ya o maame ye ana so o maame hu nkola ne nti akonya ba se me pese me ko Kumasi mentor audition no ene one me be ko se ne be ya de nkola ne be akọchire o maame na onu so hu nkola na akọ wo mo abrofo mba no nti me so wati asesa se ene one me ne wo be ko mentor audition you drew on man here dem kola na kochia o mame na ya sa yechi aba Accra bi in the time ne be so ye that time na Sean so kai say Sean no ye gardener or ye cleaner e wo Allen honum nti Sean kra na boabo o ne ma no in the time I be kono na Allen ka say no say me ka ho ene ye be Kumasi no na say ye kwa asa aba bi me dia ene ye use ne car no because na ka ye kofa car e wo we say STC yard but you use the car no say me ka ho ne be ko ne asaba bie mo de ne use the car no ne mfa ko ne opel caravan nti ye be boaboa ye niema no me a metie me nim driving usu nim driving nti ye den kola ne go car ni mu na me be so me boaboa me ho ano pa ne ye crowd bia from Shining Beach straight in ye two anamo no ye ba Kumasi nti wo na drive sa na ye kodru Kumasi honum no you could do no in fact na adiasa adiasa but na share da adiache but na wi mu share da antete enti yeko twen o baby e ma ye relax kakra wo kan ni na won timi locate baby a o ma me ya ante ewo nti adeche no ansa na o ye call 1212 bi ansa na mo direct nti me no mienu an ikuta car na kakra o drive kakra na o bra na me so ma drive kakra ene ye de kopie baby ante wo no
nti yeko drew anti won anti hu nkola no ena ndi akwan so de ne mudidi nkoma bana isan ejumadi a me ba kuma se me be nti na me de my determine say was me call audition nti me call 3 days before audition se na be a meet me akoto me form me fill form no ma submit form na sana ya start show no nti me da anti hono me spend anti 3 days wo anti hono no you call hotel, you call rented hotel because the way I na until on motie no na on feel the way I hold meeting nti o call rented hotel na me call that home nti me call ye we say me call to me forms no na me call fail ye nti from there no na o de me call wadam for bi hono mo wadam for me refi ni din mo but no you tuntum ejire kakra won sim o de me call wadam for ne hono mo e ma ye kwachia no ene enkola no me kai say anajono crampo ye call baby hotel na judges no mentor judges no etie no e ma okochia okriku mante ene isopele ene Dominic me kai that time na anajono na wadamfo no so e ka ho me kai na wadamfo no wonua bema ono so eteki part mentor audition ni mu na wadamfo no so wonua bema yakọ wadamfo ne ho no mu ema me ne ono eye wadamfo no ni nua no ene wadamfo ne wo nyina de yakọ audition no yakọ audition no ba yakọ no ene ma nko ya ma yemienu nyina ye be fie no crampo so be kai a yehia girl bi lady B, sorry for using that word, lady B. Now your friend be to say Rosalinda was a day, say me fear. Emma, now on also Cynthia, one of the judge, you know, in your problem B. Emma, na the Laura friend poor the be coffee impuna day mano. Emma, sawa down for that mature no. Or no, or allow girl, no my girl, no bad if he into your coffee, no, not girl, no can. Seem no only a call, wadam for the fee on them. Emma wadamfo ne ma girl no be die o ma na tare o dware obekọ no wadamfo na ne ma na transportation ansa na otimi kota krade na girl no fita krade no ba audition no ewo Kumase hono but ye kontru Kumase no na me de minimum senti ye ko hono na ya sasa ye chi aide aba Accra bi but time a ye drew hono na ye ko rounds ni nyina no no ye say na ma Valentina car na ye de ko no o ton car no na minim say o ton car nti after audition na ene man ko ye call wadam for ye free wadam for the hono no em ye back to the hotel no ema one me no ye call some magazine minim hono poti hono Kumase o me call hono mache nti ye call baby ema o de car no e call ma papa bi no say na o ton car no one country me until later they be back right now me dwen say be me ene James and John ne car no ye be ba ne wo no o ma meti ase say car no de waton nti ye be ba so ye be ba Accra no o ka kire me say nti James and John de o be ja omo ama o ma me auntie ene oba ya na me no me no penny be ba back to Accra but dia na meti me aka me nti me nka hwe nti din na me no me no nyina ye call STC ya don ye call fa car nti ye back to Accra no ena wo see ewo achi mota na wo so ko papa bi ho uko hu papa bi se minim metimi akai ne din Timothy Bentum ewo achi mota nti edru ho no na ka kire me se nti wo de obesi wa ha ba me ndi kan brafie ba edru a bibini a obeba nti me de me yedin na pa go me hu baby pot yan ko ra o si form o junction so nti me ntwe so ra efie we mu ana se we mu pa na me de me be efie nti me du fie no na ma me busa me so wa mama de busa me se na ma Valentina we he ona nkola na me ka che nso say ni course ye call audition no ba ne man ko ye bad ye ba no se na ma Valentina tonka no nti mama enemy nyina call Allen hodom ena me de me ko chichu mu chwe Allen nti ko du hodom na nsa na Allen e ka say no say na ye call no ma Valentina was a sunny gold nti me ba say no cry the police be da ni police ase
Ebusia abrantie no ana yakotie no ede abana attention TV eso enye social media trends ana media besom no meda ase makra